Nermala Kenyam ya kamal ka no online TV channel. Kenyam neri yene dialo konti linka rwa ino gwatame. Ni talwajwe kaya. Yamuja PowerPoint ko liyan leo liyan ka lingwasame. Kadar ban lingwasame ka breaking news ni re dwaran koniti kon tila nuari. En bana lade bana rwache ka kwila dangro. En wale kuro tuwari wika fangak. You know. Munda diyan bana nyom right kontin. Bana rwache ka kwijani warga mishikana gor kirma yadit ka kwita bande ngai. Kan ten kono gorno banyaka yakel kajan lerame. Kan kono nyam mi jira mujidit ka no online TV channel. Gorjen wo gender subscribe kadari notification bell de trying. Ko de latiti de kan chamala shupka jigwa dana pai kala rich. Anjo bana kwen gwasame breaking news. Alamu bay chere dwaran kone te kone shalkan ware. Min bana ngai kajan gwasame la kume kirma yadit she dini shakalon en walle shakalon re weekend fangak gorjen wo biana me biaja ngacha mandana le rode ding di long chaja lon re week fangak ka jon chalat murai kone wa kurjatin ko koromo tarje kanu fangak man bana kula ngai gwabe me le rode me kan dingi tike dini SSPDF South Sudan People Defense Force kan jejen bor shika jejen bor chikana mak alo koromo teten ano an koromo Ramadan Jacob talk ekema yadit ngai kona gwano ngut campaign gen ngotin ko nakanore ke bike Gwadyal ke widial content nuaratin beken ka yikap ke beken ga del kap jen mandana tiketin alo jala danan let kirme yadide neme tactic misha tukno gwade dan shidime shan ngadi ne shika bok kol fangak chikan duel wal chikan yar anyok chikan kon nyok mangni kol fangak kan nu fangak shu konte kon yero lat chikon ngaj me wankana antame an wala cha jojo gwan wo shika work helicopter shi helicopter shabok helicopter mo kana kula bok gwada dan tin wan no tikitin badjen cho bok gwada dan ta ga tikitin gwada dan ta ga tikitin jen gwada dan ci kuma kirma yadi tiko bok tin ko ngi kona gwano ni ko la target yana kan ya gora gat ko kan dal kan ke ni ko nan kulin yin ka kan dine toke dine SSPDF kana golek force ka bishop alo katet sholo la tet militia akane ko na shudian matkel ka jang la SSPDF akane ko yin mad no wuga nyin kanware so na me mi we tekin werje guja gwabe beje long of course changa igwado no washi chinwari kan ga joj kan fanga ka lo kan ka shupten but kurteten akur midit ko kan te adel kan ka baburi ka jel kan ka boni ken tidit so jen roba danen la kana kula turga ya nan ko nan baburi nan dan baburin che chubrar so la kana bogana lon ko ngai kana go mi chup teka ci baburu mo she detek de jen naga nuare so antama korjaten kam nan nuari kana jang ka tet man cha kula gwasa me chala do yen shwara dier ko korme ngai kana obiben ashangi gana kabo kapkana shandar kapkana war ke bokan kare nyal shem bokan ne ko washi ka bokan tama gwadda ta ga ta tin kana men washi ka boktin kan pankin en kum kim yadit shangi kan dalna ba wa tele mi kan o shin ware ka joj bun ware ka idil joj so jawo me mi de ya len ka jan mandan to gana ma to gan tama ka jan gwasa ne ka jan korta ande tine lo to korje tana tama kan fanga ka jawran shalat kije ani shana pal ko bi ba malka kon kone kola nuare ko bi gat kana men biga teka mal re ko mo mi chikir ma yadi de ngone ko jang ladin ke lo wo bi connectum radian mino no maka kon ne me chele te ko ite ke kume midlal kan jalaken simple they want to occupy territory nuare ala dor nuare ke lo la rol nuare ke lo ke rol nat jen danan gor kana bi kana kep
ajen campaign chikana togo ne kanasir ntamo unanga ga fanga ga una kama yom ena gwata no tin ke lewo ka jodian ajen gwada na gor kana od kana maki chikana maka already so can all the counties in chalaro ka hostile kan wari kan content and content ma kan ka anyok shi surprise longo kon ko ngai kon no bi regime me dinka lead government ano bikan wari bikan kama ngai kon agwa men tena wo na me mi chabu parwich kan ta da ti yan wari makan kon jo changa da no pinta ga malo ka wo kare wich ka fangak ka dorken dial kon ka piji kai lo ka jenga dial ko shenkel ka jang alari dan ko no la kon jek ti jale kon ka pelru dumji kon ga peru kan ti la ngande top to optini tribe top to opti ki do top to opti chicken kon dia dol jenen le na na tam bu mo le ba kon mak mo kor ba am to ba pel bala do lat kamal bu ga nyoga benurun so chicken learn chicken listen chicken learn but no kon can listen midit that we no can chika road and nyokom ba kare dwaran so jejen burka jen gwasa me chakach along ko bikan wari bikan kagang anyok jejen bor cheter kur ko te kuma kef kana gang kana rodian gang kana gatken gang kana mundian dimo kin mi yadit te ko occupy ni territory ne so jen dana tin shiruma ngai na gwano kin mi yadit poni chapol non sia degree ndi la tiang ujeneke longo de bokor ba jatin kam jana ko den so na me misha denied and go take a matwo ye ja tong re ke juba da me da ler kam na to ko re wi ka fanga ke jen gwasa men go shi kum SSPDF shi ka chop en gini mi kini fanga ka korte tin tama do no chala do cha ka jojok de jo me de je nyaga ye kel ka ta da na cha nun ka je mungo da ken subscribe please ko subscribe bano ka le do den lero dia na bana nyogo mukwen kono gwado me ba warga mucha gor okay to kon ke warga mucha gor wudo me dio je ngayen diala warga me cha gor jang warga mucha gor jang so be je nyaga yekel warga cha gor jang no gor ga mi je kirma yadit ngai kona kirma yadit cha de tech jang ken no jin selpa kema yadit chaje tiche janken ano deri Peter Lambo deri je kwan deri tabande ngai deri je gwada dan teten de taban de je wuch ka police ni dan teten che de mor la kuar la vice president ando dan woje gaje wa Peter Lambo teten mudira long ka ta dan Nueri che ga ka boka keje so wa teten mudira long ka kuje mo cha gor no wuri shalga tabane no bala kuaran tama ka vice president ko a jang pel misalat ramana silat Nueri jejen bor chaka joy ke cha ju bor chaka nak no na wa Peter Lambo da ramana Nueri jako ba kanak so ka jang minat kana mishiga ngaju jin jira mudi to loti ka long atika power ka dwal Nueri ka jira mo la kana use so ntama kan lug nei tabande ngai go nei ni Peter Lambo de jen tur de me wudo me jen tabande ngai so kan dangaro kan ni tika spelling ka spelling maji so kan dangaro awade tabande je wuch ko tabante le muchalat duno kan Peter Lambo te mugwa che lat bana ngaje ni medan Peter Lambo ajara medan la secretary general ka spelling pinki me yadit antama chaje wucha gwaya mu ne de koken ci kon nen bo degree sha la tiang ban mo de jentelo mu chana commentam cha kulo tabande ngai dara long ajang tabana long ko tabante le ko mu jeter ga jen gwasa me ramadan ci lar dilat e Peter Lambot so ci ka jo mo ci kana kwene nono ne me dara mu we kay ka ta dan en shalat ajang ka do dan gi ken wo de ga Nueri de ken ka control ka ja jo me shala da ken gorno de nyaga yekel ka do dan ci kon linga ja gwata me banaro cha ka kwi Dr. Machar ngai kono ka gwada dan cha ja wo cha wude shal ka me parkol so parkol one of the people meteka spell mayo me ci tung mot cha je bariet Dr. Machar so ngai kon mandana ci tok men tamen ko mo ja tan tama but sebente ka duor mi ci oda benger gwada dan e dol ka dol tan wude shal ka me parkol ci parkol cha kan kana Angelina ten ram kulella mando Dr. Machar ki sik Dr. Machar kana je chol
instead cha jonjeno charges suspend cha Angelina ten charges suspend kan ne kokena lo chigala tun chikan ngode kuma ka SPLIO according to Parkol so mi shawo ngajeno shi Parkol cha na cha ko cha ne ko ni cha wo cha jiga no kan ni chop ko jan doku de dok 33 SPLIO official teacher gergen dial 33 so mi chikan mi chago wo je kan pa dangro ti cha Parkol cha jako ngar le kon le teram joge di la ro en cha re ma cha che je wo le du ben wan kana no so seb dor be kait pan na mo shenga jan dangro ka pai di won kinu dangro jan dangro di chi dor seb kait Angelina kana bonan tere wiki juba okay chicken declaration chicken no mulat kana kene ne ping Dr. Riek Machar kene kunen wote ke kuma SPLIO misager man mitama ngode Dr. Riek Machar ajala kwer and curve SPLIO kene mulat Parkol chine dismiss kene suspend but chine dismiss okay dismissed Parkol ka kuma SPLIO lo charge gerore cha woni je charge gor ka SPLIO kuma nana chala da wa betrayal ko che wo de menana tanelo yet ram ko la deputy chairman ka SPLIO men gur Dr. Riek Machar ko Dr. Riek Machar jin commander in chief ka SPLIO so kuje mo sha Parkol charge wuch so on tema Parkol cha Ramadan and cha wuch ka picture Parkol chabat okay Parkol chabat charge limi jantama akume SPLIO man changi jamu atashi anga medan chanyot ajan charge ngi kijamo so ji Parkol aramu chi jen antama kanidin kon tinot re kuma ka ya Angelina tenkana bonan da dian danan charge injectin kontin ladano remma charge ramadan ngut ka kwer so chirema charge ma ramadan ngut ala kwer SPLIO anyok ne ringon ga lat ke jen go donga jaram dana biya kwer ndini jen mitemi to kid ma yadit according ra joda ne shala da self ke ma yadit no mugalu kite mi to ka Dr. Machar jen ba kwanyana so ngoda dibbe mo jatin ne kontin konorin lat pan me walen go wuri shala bol mele ke na janke na koken tegare teren tama ajan men ya tian cha mo kula mek ke mi yadit no jaga wudi shal kama Parkol ka first deputy ka SPLIO so mi da gwanu right now una ko ba kwer ba jitup so wudu chalbo mel donga ba kwer be jek but nana jalong bul mel kwer che bujek at this time bul mel ngode kana ni fit ko bala kwer ka kujamo melat bul mel no bala kwer no ngode Uganda re which ka so Sudan ko rode protected wache jabe serve che jabe ken ko ngai ka je gwado sie gwada na me take ne ti ditte te tente ko dun mana taban de ngaini telele tet kana mene ko position da na da claim no je ne bala kwer chamun tok panken burin ran mani ko diana kan da Riek Machar kana na kwan so for that reason kan di alko ba ga disqualified the only person that na fit ke jen gwasa be Dr. Riek Machar so it's the only person maybe so zan bi normal mite to ke ma yadi kan mite mite to be ke ma yadi bongot re kwara jen jawdana godo nyaa kel please nyaa ne ko ken bi ataka mal bye bye